Non siya. Weh, keur ngopi aing ya. Ngopi ya. Udah mulai lah. Itu seranganan bae Ya, ngopi. terus di mana? Samen aing. Ngopi tah. Bruh. Bau tai amat nih ya. Sebut teh ibu talian sia. Datang aing bot telan Tadi mah itu jayo. digel amat. Tadi Apa naonnya? oh lah yang bau yo. Lah, Aing percuma mandi 7 ember ge cek kembang. itu teh amat. Teh kana bae mah. Yo, ambuan saya yo. Tah, auto. Hah? Ambuan tah. Tah, kira ambuan. Ini bau jasa deh, Dek. Udah aing mah. Lu dia poin. Tuh bau dia lah. Dia Tuh. Tadi mah itu jauh jasa. dia poin ngajak ribut. Sudah, woi. Woi, teh. Aing juga. Woi, teh. Bangsat cuma budak bikin enyek pan yo budak eta. Woi, aing di dieu. Woi, Bang, cek naon dia? Woi, naon le? Aing nangan si Ucut aing sama lah lepas tadi. Aduh, aing keung di Paraban sama lepas. Sama gitu le Ucut aing le. Asyik naon nanya ka aing. Bus aing nyaran si Atep. Nyaran si Ucut si Ucrutan. Emang aing ngangon ngan si Ucut. Aing si Atep nya mang itu. Henteu aing teh mang si Atep bawa anu lewat ka dieu. Lumpak ka dieu. Eueuh. Perkara eta budak aing jeung enya-enyanya ku aing. Anu kunaon gitu? Lah, pokoknya panjang urusanna. Nyai mah yang perkara basi ke si Atep. Gadang ya. Bau naon sih yuk? Ih. Bau kecut amat sih asal. Bruh. Sia dikucut naon? Datang aing kecut-kecutan tadi si Atep. Sia bauan bae ka eta kan eta akan kita. Duk naon sih? Tah. Weh, cek kolot we. Ya naon sih? Ih, kolot bae. Sia, bau kunaon le? Sia deuna wan. Bauan datang-datang. Bau asem sia. Ih. Tah, kan kita. Tah. Kan. Weh, bau weh. Weh, bau. Gitu deh si Tile. Oh Yan, si Tile bau tai amatnya. Sia ngambun teh Yan. Aduh tengah buku mana si Pei, buku aing lagi nangkep. Buku jasa deh kok teh garing. Oh dia mah aing ge ngambunna uset. Benak. Hi. Pokoknya eta mah atuh sih nyawa meureun lah jalan masuk sini bulak mah. Oh nya. Taina teh nempel. Hidung teh ampun hi. Hi taina Pei. Pokoknya aing mah teh yakin teh si Tile, teh nyising 7 poe 7 puting. Jadi ya eta. Bauna ge uset hi. Parah li. Saya jauh teh kerak ribut ya. Tuh. Eta pas itu taina nempel rata di bool dia wa. Woi kan, cek naon? Woi, aing nak ngajain kolek. Ruyukan bae mah jengkol di mana? Rakan sia. Kakek kolek. Sebut tai atle. Sia dina botai-botayan, sia teu botai. Ah, ih singgongan. Tadi ge. Bener ima sia le, botai le. Wah. Muak le aing. Si Tile lewat. Ka pasulan aing. Woi, Naga, tadi aja. Bang Gila bau tai apa sih? Holin bau tai. Baunya habuk tah, bajuna. Bruh. Bau jasa bau tai. Bau jasa. Nah, ulin obah nana. Bau Holin, bau jasa. Oh bener pi, mau bau tai. Tilik itunya, jangan ngisang sabulan meureun. Bruh. Kolot-kolot lain ngisang, bau tai. Bang Gila bau tai. Bang Gila bau tai. Sia bocil. Bang Gila bau tai. 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 Tuh ya. Peng.
Cak, mana dia? Woi, bos. Di mana jalagan? Aduh. Aduh, aing udah tile aing tadi capek jasa ya terus udah tile. Aduh, aing. Pantesan tadi si Tile nangan si Tep, pas aing nangan si Ucrut di itu tadi. Lah, peng, saya geus sarua tadi bak bajing si Tile. Emang sih masalah naon si Tep jeung si Tile tah? Wih, Tep sia sih. Saya bukan masalah naon kuat di udah gitu. Saya mau kasih tanya si Tile bae adatna. Lamun jelema marah mah manehna mah. Aduh. Aya bae sama Tep. Dik yo, Gel. Aing kan keur ngopi yo di pos 21 tuh di ditu. Datang ka Tile. Yut, wae ngos aing datang Tile buteh amat ieu. Tanyana teu narima ka aing. Pajeun mah banget aing puset-puset ka awak nyana. Ayo aing ngumpat dan udah kan bae nyana non, heuh nyana udahan aing. Atuh geus aing lieu kan capek bener bari ka dieu. Wih, Tep, kayak gitu mah bener sih ya, Tep. Di rumah aing sarua kayak gitu mah ngamu si Tile butai. Oh, enak banget aing puset-puset kan awak nyana. Aduh, Sarua tuh aing. Parahnya bauna puset. Memang ngerti. Guys, balanak lah ngomong gentai bae sia. Terus patungan beli kopi. Itu wis dah, kopi. Baru teh sia. Tuh, sia. Aing teh mah duit. Mau aya bae lah. Ini satu kan ya. Ini teh tuh, dia pakaian ya. Pakaian, Kemari. Oh, ngerti tuh. Hah? Ya. Balangsak. Kalau kepak sia, Berapa? 2 menit. Aranak aing yuk. Ya, aing bau apa bener gitu yuk. Sial-sial cinta budak keleutik, anak buah sampai ke anak buah aing ge balarau. Boh naon? Kada seungit na. 7 bak aing na mandi cek kembang keur peuting. Sial-sial teh. Wah, tuh aya budak tuh. Wah, kebeneran dia pun acak-acak sanin dia. Acak. Yalah. Oh iya, nya jasa di Sirian lah. Kopi nih, kopi. Mantap, kopi. Sedap ya. Kau. Udah panas kene. Kopi ayar aku eueuh ieu. Lu barapan teu? Semoga aing lah. Atuh piraku aing kene bae ge sih. Aja nyan. Ngopi doang ya mah. Iya. Asem doang ieu. Kopi kene papatungan. Tah, jelema redan kerumpul di dia ya. Para cek semuanya. Ngopi lah. Minum bae lah, minum. Mana nama? Sebut aja ieu. Seungit sia le, ayo mah le. Aduh. Le, euy, mani gitu. Sia. Pokona mah. Sedikit ya? Dari mah apa? Dari mah buset. Ilung sia mata. Nu balarau mah. Mantap, seungit jasa sia. Tadi mau tai, bener. Ayeuna mau tengit. Ya carangkonya we aing ambil. Siapa le? Aing mah geus mah menang perpatungan. Ngopi. Aing sia sini lawanan le. Kita ya. Kamu sia lah. Mana kursa? Isi wala. Selesai kagak? Aja. Sudah diajakan lah sini mah. Langsung jadak bagian bangsat ya.